Sveti Jovan Zlatoust, patrijarh carigradski, rođen u Antiohiji 354. godine od oca Sekunda Vojvode i matere Antuse. Učeći grčku filozofiju, Jovan se zgnuša na grčko neznaboštvo i usvoji veru hrišćansku kao jedinu i svecelu istinu. Bi Jovan kršten od Meletija patrijarha Antiohijskog, a potom i njegovi roditelji primiše krštenje. Po smrti roditelja zamonaši se Jovan i poče se strogo podvizavati. Tada napisa knjigu o sveštenstvu i tada mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, proričući mu veliku službu, veliku blagodat, ali i veliko stradanje. Kada je trebalo da bude posvećen za sveštenika, javi se angel Božji istovremeno i patrijarhu Flavijanu i samom Jovanu. A kada ga patrijarh rukopolagaše, videše svi bela svetla goluba nad glavom Jovanovom. Proslavljen zbog mudrosti, podviga i sile reči, bi Jovan izabran po želji cara Arkadija za patrijarha carigradskog. 6 godina upravljaše crkvom kao patrijarh sa nesravljivom revnošću i mudrošću. Posla misionare nezabožačkim Keltima i Skitima. Suzbi Simoniju u crkvi, zbacivši mnoge episkope, simoniste, raširi milosrdnu delatnost crkve, napisa naročiti čin svete liturgije, postidi jeretike, izobliči caricu Evdoksiju, rastumači sveto pismo svojim zlatnim umom i jezikom i ostavi crkvi mnoge dragocene knjige svojih beseda. Narod ga proslavi, zavidljivci ga omrzoše, carica ga 2 puta posla u izgnanstvo. U izgnanstvu provede 3 godine, iskonča na Krstovdan 14. septembra 407. godine u mestu Komanu u Jermeniji. Pred smrt opet mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, kao i sveti mučenik Vasilisk, u čijoj crkvi primi poslednje pričešće. Slava Bogu za sve, behu njegove poslednje reči i s tim rečima duša se Zlatoustog patrijarha prenese u raj. Od moštiju Zlatoustovih glava mu počiva u Uspenskom hramu u Moskvi, a telo u Vatikanu u Rimu. Sveti mučenici Antonin, Nikifor, German i Maneta. Prva trojica, videvši jedanput kako neznabošci o nekom svom prazniku klanjaju idolima sa vikom i igrom, izađoše neustrašivo pred gomilu i počeše propovedati jedinog Boga u trojici. Načelnik Kesarije Palestinske, u kojoj se ovo i dogodi, Firmilijan, toliko se razdraži ovim postupkom trojice hrišćana. Maneta beše devica hrišćanka, ona sledovaše za mučenicima. Kada ih vođahu na gubilište, i ona bi uhvaćena i posle ljutih istjazanja na ognju spaljena. Postradaše svi 308. godine i preseliše se u radost večnu Boga večnoga. Prepodobni mučenik Damaskin, rođen u Galatiji u Carigradu i najpre se zvao Dijamandi. U mladosti živeo nemoralno, tako da se i poturčio. Tad nasta gorko kajanje kod njega i on ode u Svetu Goru, gde se kao monah strogo podvizavaše 12 godina u lavri svetog Atanasija. No željan mučeništva radi očišćenja greha, on ode u Carigrad i poče ići po džamijama, krsti se i vikati Turcima, kako je njihova vera lažna i kako je Isus Hristos Bog i Gospod. Bi posečen pred kapijom Fanara 13. novembra 1681. godine. Mošti mu počivaju na halki u manastiru Svete Trojice.